Aro. Ariko twinge ndashaka unkura mu rujijo. Urujijo rw'ibiki? Mama se bira nukugukunda. Nukugukura nibiki? Ngo kunkura kubijyanye n'iki? Shana kubijyanye n'iki wana? Ubu se bari abakobwa nabonye muri galeri yawe nuko mukundana? Cyane rwose barani inshuti zanjye. Hari icyo utabona se? Shaka bisa byose ndabibona. Ubu se niho wumvisha umuntu uko ngo habura amasazi. Ugize ngo Akazu ibyo nibice uvuze mwana. Ngo mvuze shishikara uzikanga utakigira n'urwara rwo kwishima. Aro. Salama bro. Salama Salisa. Ako twiuzi kutajya unigaya mwana. Kubiki? Nuko cyakoze nabonye umusore njishe. ugize ngo Ese Salisa ibyo nturi kuvuga ni ibiki? Icyo tumva se niki? Ahubwo se nyabu. Shari wawe ni kuriya kwitwaraho. Ni kuriya nyine. Cyakoze sinabimurenganyiriza. Ibiki? Sha nabyibiki wana. Ahubwo nsabiye abantu mwirirwana mu kazi ka buri munsi. Babiki? Ucunza nabi wataye inda yamanitse kubera kubyimba. Kuko umubavu wawe n'uwisakura imimazi imyaka 5 itabomora. Are you playing? What type of plane is this? Eyo ni ibikoryi. Aravuze ngo Eyo ni ibikoryi. Aro. Salama garafure. Komera sha Petit. Petit ni wowe. Ako twiyura cyagira gasuzuguro nkako mwana. Ariko abana mwabaye gute badi? Urumva sha? Twisitake. Nakubwiye ko nari ishati ya nuza. Tuva muri ako kayozo kawe hongera kuvamo ngo sha. Ndagushara uwo mudigi. Uyu si umwana n'umwakunda mukanye. Aro. Ako twizi ko wagira ngo nagutekereza mwana. Kubera iki? Irafata mbanye kuri sitati y'umwana n'uwiki. Uriya n'uwanjye. Wibagiye ko Yvonne yabyaye se? Ariko koko babivuze ukuri. Abagabo bararya imbwa zikwishyura. ugize ngo Uracyaraho wasamye ngo uramwana n'uwawe. Cyane rwose nunareba n'imisaya. Ako jya ugabanya ubugoryi mwana. Akana hano wakuruhinja nakigisasa nkawe. Urumva ari aho bihuriye. Ora monda sinoga icyo nse nuko ari uwanjye. Uwawe baragutuburiye kavuna umwambi. Aro. Ese twiko nabonye ishusho rikungana nka baro byagenze gute? Shana kubisa umutwe ku rukuta mwana. Gukubita umutwe ku rukuta. Igo mwana umuriro wari wabuze. Ndangije shafoni nanzimana ngubita umutwe ku rukuta. Shake koza nibwo nabonye ko umugore wa Jonathan azikure kuri ngumi. Byagenze gute? Shazabeshinga Nyabugogo mwana. Ugize ngo Akubundi twireka nkwibariza. Iyo ubona abantu bose batinye kuhegera. Wumvaga rero Superman wari buhoshye rura rugamba. Cyane rwose ugomba kumina icyaha kitaraba. umaze kubyimba Nubwo shima Imana wagize Imana. Baba guteraniye bakakurandura miliyoni y'ababyeyi. Aro. Wetwi ejo niwe nabonye kwa Rujama mwana. Kwa Rujama. Nanagiye kugura telefone. Nawe ugiye gutunga iPhone se? Wibagiye ko shere wanjye yayinsabye se? Cyohe. Nawe ubwawe ufite matushe. None ngo ujya kugura umukobwa iPhone sha. Erega ndamukunda. Sha ndemeye ko kuba dukoreye inama. ugize ngo Ibi ni bimwe byo gukunda umuntu kurusha uko wikunda.